Enenthi utuini wa Kwa Ndeke kuya Wendano Matungulu nimaelesya wiio yiulu wa uvenani wa Kitheka ula utonya umbuka kisioni kii.Aa nimaumania vanene mwenenthi ula matesi wambiiye matambya kwosa Kitheka kwakwa sukulu wa sekondali Wendano vala methiiye venzitwe maima kwikia wiio kiwanzani mayenda silikali kumatethesya kusuvia Kitheka meweta kana maisioka itina kana kutelemw'a na nimeyumbanite kusuvia Kitheka na kila mekwetie kwailia kwa kuvindwa kisio maunduni kisomo. Boni mutesi anutumbanisye livoti. Mayumania kiko choveno Kitheka cho malesakana kindu kicha matelemya muno kwithwa matesi ula itumitwe kuvanda wiio nthini wa Kitheka cho kila mekalite nacho miaka mingi. Neno ukulanya maukulio na kumakayo lwa Kitheka kwosa na kivaniwe kwa sukulu nthini wa ivinda yukite. Twakwata report that vandu mokie menza maima na ilama na kulilwe na ntui maazia menziye nikenda mwene okia develop na nundu ithie tuize mwene nithie atui na enenthi ba twauwe cia ukeni na tweta maofisi ala mausika na twakuna report twina obi twinena yu kuma polisi to report iye kana ve land grabber kunwenda utuve na Kitheka cha sekondali na nicho kitumi tuombanie na twetana andu amukuona ba mokie nikenda matete Kitheka cho na nitunakwati ofo kana kuma atuine na alama na ithasya ba mona andu mayinza maima thini wa plot ino ila ni public utility inzoniwe kwithiwa yi secondary school na kwondu wao ila tuna ndetu isina pikia matoni maitu ende twaekata twa follow the right channel twathikwa maofisi ma local administration twa reporti yu maweta kana uvenani wa itheka wende na kwikathi kisioni ithi na vaiva tono mwe malila ikwatwe kwa ileuni wa kisio kio wana maundu maendeo makaendea na kwanangiwa na ndola matesi ni kindu kila matesi itikila na choto inyoyo miaka 25 ni kalite kisioni kio na kiwanza kiyutu itu utetea nundu wala manokie kwinza maima ba mathenda kuya kiwanza ni kiwanza cha eke 12 na kitengetwe kwondu wa sukulu secondary school ithie taeka lima kisio cha Wendano nitwalea alamenda kuka kulikilila kisio kitu cha sukulu kumililo mundi mama nekana twibo kwondu wa kisio kitu ona ethe ithie nitukuye nzia wasitu paani bo twenda sitha isomea na esukuwe maitu onthe makasomea banduni pa na ethiwa alame ugrabu itheka ni mangrapite kungi kuonthe kukathela ni monie malikile kisio kitu cha sukulu nitwalea na twenda yukumililo mundi kukwatana kisio kitu cha Wendano twake sukulu ithie community ya Wendano twitayari kwaka sukulu ba kisioni kana Kithekani kitu maikuli atongoi mamwana serikali kulikila kumatethesya nthini wa kusuvia Kitheka cha kwaka sukulu ama watakana maisio kanetina na maendesela nzia sio nthile tonya utuma Kitheka cho kitoswa na kuveta andu athuku ala matonya kwithwa na muvango mavena Kitheka kwou twenda kwita serikali itukwate kwoko itutethesye Kitheka kale mokoni matui nikenda tuikasie nundu anzia wasia one ila tutetea yulu Kitheka ni muvea kwou kila ngwenda uravya atui ni ila tukwitana yulu wa utetezi wa sindu cia public utility andu imaume kwa wingi na mayoka tukwatiania moko nundu nthini thukie na twae makwithwa twina umwe andu nimekumanza na mayoka osa mali sito na miaka yukite tuyambia ita na arambi tu Itheka twaina Itheka in fact nitwambia operation inoto imita 24 okoa shamba la shule operation na tuisi oketina tuendea na kukitia kisioki cha utui wa Wendano nundu nthino timbanana republic nitu tusumbikitwe ni katiba na katiba kiasi andu tonope na andu kindu cho kwou ithie twivo tutetee na twivo tuende maofisini ma serikali na indi twikuli atongoi maitu serikali ni na political device pia
tutethesye na Kitheka giki kaise kuthi ni kana withe cha tethya ciana cia oyu na ciana ciukite alama amwite kukaba mamanekana paitoneka na twibo kondu wa kisio kitu na kondu wa Wendano miaka ila twikalite ba tuthitikila ona vanini paumile mundu umwe a benefit kisio cha eke 12 na itu nithi ene ma kisio ki kaundini ya Masako nyeni toboni mutesya